Aruti wira ya marokire wira-ini wao ta mutugo kambuni-inĩ ĩno ya Prime Steel mwena wa Kitengela kuria matongirwo ni notithi ya kumera ni marugamitio wira. Undu uyu ukite thutha wa thiku 21 iria marahetwo cia rutha, no icoka riao marakora kandarathi ya wira ithiru. Wewe unaamka asubuhi unakuja unapata kazi hakuna. Na sisi bado ni vijana, sisi tunataka twende wapi? Tunataka twende tuibe bila notice. Wewe unaambiwa hakuna kazi, unakuja tena hata mtu mwenyewe mwajiri hataki kuongea na wewe. Utajua aje sasa kwani wewe si Mkenya? Tumefanya miaka yote mpaka 2019. Fika mwezi wa 12 tukaambiwa twende leave 21 days. Na tukapewa mpaka na barua ya kuenda leave. Tumetoka leave tukakuta majina yote imeweka kwa keti. Watu 60 ngapi 68. Tukaambiwa hakuna kazi. Aruti wira ya aria marutite wira kambuni-inĩ ĩno kuma rĩrĩa yambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2008 na gũbutwo kwao nĩ kĩriga kuona na matirĩ mararĩhwo mũcara wao. Rĩu nĩ morĩtie honge iria irũmbũyanagia aruti a wira maingĩrĩre nĩguo marĩhwo kĩrĩa kĩrĩ kĩao. Nyumbani tukaambiwa tuingie kazi. Kukuja kuingia kazi tunaambiwa hakuna kazi na tumefungiwa nje. Na wamekataa kutulipa haki yetu. Na hiyo ni mwaka Januari. Tuko na matatizo mingi, watoto school fees nini. Sasa tunataka kama wametusimamisha kazi watulipa haki yetu. Hatuna mambo mengine nao. Watupe service na notice. Igeria ritũ rĩa kwaranĩria na arũgamĩrĩri a kambuni ĩno nĩ rĩringire ihiga. Rĩu gũkĩriga kana hihi kambuni ĩno no ĩgũthiĩ na mbere na wĩra wayo o ta mũtugo. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui.